हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जोरहाट जाते एनका मानुह लग पालो जे ভাল লাগিলে ट्रेनत पूरा फूर्ति हो आहिले एकदम माने बिहु 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 और बिहु बतरत एकदम पूरा बिहु एजन मानुहक लग पालो तार लगत सबे बहि और फूर्ति करी एनेके मरियानी नामिलो तार पिছত जोरहाटत आहिलो। কিন্তু এই ভিডিওটো বহুত ভাল লাগিলে। অকমান লাষ্টৰ চিনটো মই ফাৰ্ষ্টত দিছোঁ যে এনেকুৱা নাচ লাষ্টত এনেকুৱা ডান্স হ'ব মানে, সেইকাৰণে এইখিনি দেখাব খুজিছোঁ। ঠিক আছে, আহক তেনেহ'লে চাওঁ আমাৰ বিহু অলপ ট্ৰেইনত ফূৰ্তি কৰা সময় কিছু মুহূৰ্ত, আহক চাওঁ। কৰি আছো অনেক কৰা নাছিল।
কোনো সাবো Dạ,